Abena dular arpakio rea cinha nutunte aben bende epe no akind mundande isor doe borama. Amen. Kisan ar sonali ce aben do babakula amente nonde ado ente kanda bapla sakamente topolo bende mone akawan kanda abea Galon ki apa benda ar isor ar dunia Malaysia samangre abe kusi sodote. Indo kisan kisku Indo am ingren bahu maintain ikrare me ekana kirisre rege bagre ruar anda seriji kuyuka Ami dulu me kena manate In sonali mumu amken ingren jamai mente umur kana indo serre renge re bogere ruore amren sari in huyuma mente eklarem kana indo jiwe bhor ren sanam दिन कोड़े आमी दुलर में आड़ी मानक में Samandre abenak kupu si bend lai sadek keda Prabudo achak mayate abenak upusie dorhoe taben ma ar achabor dante pere ka benma Okata isore jorau akat manua onado alok topa ma. Amen. Amen. Abena dular arpakio rea cinha nutunte aben bende epe no akind mundande isor doe borama. Amen. Isor amantund telebora kand no akind mundan ada unde bora me pare non time me jemond nukin don napend no akind horokte jauke akin re khazar patio tahen kan nukin do amak mune para kindu kurama kulub sakaun sija ar kulate kamen kindu ahau ma abo aleren produce beso te Amen. ame in dular a putir ya cine nutunte luar mudami Quran horok me Baba Arapun Sonot Bapla tutur. Amen. Inna dular ar ketir ria cinha nutunte nuan mundal hor baba hopon asona katma nutunte Amen. Isor Amba kata tiga sanam jenis itu sonot kana Indur bora me jemonda nukinda bahu jawai do amak lenjana ar sapram koa ari chali lekha kinda vyo hate am kond hormo atma rea kiawa kinda yang daya Allah itu Yesus Kristus hote Amen. रोहानी कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की
शक्ति उनके हृदयों में प्रचलित कर दे कि ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सके और दूसरे प्राप्त संतान से परिवार को सुशोभित तथा कलीसिया के वृद्धि करे। हे प्रभु, ये सुख में तेरी स्तुति करे और दुख में तेरी शरण में, परिश्रम में तेरी सहायता पाकर आनंद मनाए और विपत्ति में तेरी शांति का अनुभव करे। ये क्रिस्तीय प्रजा के साथ तेरी उपासना करे और मनुष्यों के सामने तेरा शक्ति दे। ये निदान सफल और चिरंजीव करने के बाद यहाँ उपस्थिति इस मित्रों के साथ स्वर्गधाम में प्रवेश पा सके। ये प्रार्थना हम तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा करते हैं। Sulung mina res ke mina ho